Also correct. Zeno Ardofana, come on, you understand me? If his mother can discover that, what do you expect the mother to say? She will say, get another one. Nikoshengezwa ngali ditwili. Mwana ni mungwe man. Baba kunga lingwe no fi Esther. Ela lizimi. Lena ela le apakera. Vanhu vamutanganyisa na Esther. Inini siwo niko hanelela beni kusema kumunyelisa. Volala vakulila. Ndo hana. Nana nikofana nana nikofana kurofema zvavudi ndi ukofemeya ngonomuliza tini ngasi muranga mpama mara nomuranga pasela nomuranga ohana zvodaro mura mufunzi orwa madekwe orwa madekwe ngailifungo zvinokofana kufunza achitojia bibili chiri bebani underneath the Now tell me, how must he continue? The Bible says multiply. Don't deny each other sexual rights. In order to avoid fornication, let every man have his wife. Let every woman have her own husband. And don't deny each other sexual rights. You, the man, give the wife her rights. You, woman, give the husband his rights. So that the devil will not tempt you. Asado. Enende nikoridanda. Ambodilingiwa. Chasika chisizana. Chifi nyabi, chifi. Chifi steu. No sister steu. The PA one. Good morning, say. Haba bose mwabe madeko. Sunasha tukaja. Good morning, say. Ngasumale cho. Good morning. Chambodiri. Hey. Chikodi kwetu uko toto na mwepetu. This poor man who said, I'll never sleep with another woman. Never. Not in my life. Never. Now the wife is refusing. Bible says don't refuse. She doesn't obey God. She doesn't obey her husband. What type of a person is this? Okay. What must God do now? Okay. Abu yayani. Kama mremuruza baba. Tunga mzimari. Ubuya busiku amvuza dolala. Mzimu wanga mwana patapero. Tabula Petru unofi mzimu na zitabula zinani azifi anudhivi. Una veze nore muzimu fatabelo zote. Wewe ula muna wa mtendi wa bukuma ambudhiwala zvandani za chila chisizana. Naone chamwitela marakatani ya chetu abona chicha che abegwa ngamia we. Mi karakara. You know I David.
nahone chamuitela zwithu zwine na nḓevhe dzawe dza lila nduri nḓevhe dzawe dza ri hwi tshi tshi khou mu itela zwithu zwine ha thu zwi vhona hayani hawe. Hayani wo ḓivha sofa nono muna sofa lino tshimbila inwi kana lino dzingineya sofa lisoko ini wa munna na ita zwoṱhe la soko rali. Hono vha na tshifhinga tsha nyana la sofa la ri vho fhedza. Hangeni kha tshila tshisidzana itsho ele tshi ḓivha zwithu zwine na miya na vha zwiḓivhi itsho nahone tsha ri zwi ita hoyo munna a imisa dzinḓevhe uri shangono na zwithu matsina shangono na zwithu zwo raliho. And then they finish. He's a Christian. Now he feels guilty. Hey, Dad. Hey, Papa. Man, I did what I never thought I would do. It's terrible. Forgive me, Dad. And this God forgives him. God forgives him. Zwino ndikuvhuseni no kama ḓi na bikani nori tshanḓa tshawe tshi pfi danda a ṱuwa ya khisiwa na tshanḓa tshetsho a iteliwa misembelele yeneyo yo no itiwa a wana o thetshelwa zwithu zwine ha thu zwi vhona shangoni. Zwino o vhuya hayani zwino u khou ni sedza ni khou fhirafhira ini khou mumbula uri ḽo fanela ḽo khalea badi ḽi na ḓora badi masina hana na ḓora na ḽingafhi o no fushea hune a bva hone. Ini la no ḓora ni khou tou ḽi imagine a nalo a sina zwino heḽo ḓuvha a vha ini na khou ṱoḓa no sokou ri ni khou ṱamba na sokou ḓelwa nga mafhungo. Zwino ni tshi khou ṱamba na fanela u zwi humbula ni vha sokou ri dedi nga mbilu nṋe ndi pfi dedi nga uyu hai nṋe ndi pfi danda. Nṋe ndi khou ni vhudzisa maṅwe ni ḓo tou itani uri a vhuye a pfhe zwanḓani zwa kula kwana kuno mu ita zwithu zwine ni no zwi ḓivha ni zwi ḓivhi ni ḓo tou itani ni ḓo tou ruma miyaṋu ri khambe na ṅwana wavha a vhuye vha mu vhudza mawe ndi khou humbula uri you know subject kha vha i tshintshe kha rembe zwiṅwe hoyo kha vha mulitshe ha ni songo rali ṅwana wa vhathu thini nino ndi mutendi ari ndi mutendi mara hoyo kha vha mulitshe. Ndi khou vhudzeni ni ḓo tou itani zwino u bva hafho ni tou itani ni tou fasta kha ḓi dzhena kha ndi khou thoma nga 3 days zwino thini ni khou fasta ni sina discipline ani na lufuno ani ne vhula zwo ra vha ri khou amba zwino khou zwi pfa ndi u ḓidzima ḓe hono zwino mari ni vhudze a si u ḓidzima ni khou tou fhungudza muvhili ni khou fhungudza tshileme tsha muvhili ndi zwavhuḓi badi u vha na muvhili muhulu zwi na dangerous ya hone ni a i ḓivha dangerous zwi na dangerous zwino zwi mari ma ḓivhadza a ni khou fasta ni khou fhungudza muvhili ngori Bibele ri kha Mirero 10 verse 27 the fear of the Lord prolongeth life but the days of a sinner, the years actually of a sinner, are cut short. Some of the people we bury Saturday morning when they're so beautiful, so